oni hini what you say na shanka otunini jemeso amen atina for the yamuo yada eno dia tremo banyare ya firi yanam amen so sorry na pa dwene wokra ho amen nipa dia wadia ya sentencing into death ya domino awoni tibra bia bio what is it idea senipa not idea na pro emfaso bia ni so bio what is it enti mitofo metrasi hwe obi te se kwa nkroma ana obi ya kampa wasemede nkroma adwene ana na manfo de nenam CPP for na nkroma akwa ya fransa dabi on dia so nye flag bearer emeka liman ba nkroma we ba nkroma ti asemini onumi wawu buzi akọ tenano na meka se me se MPP fo nyai na buzi obi a wawu na adwene we what you say adina me pese obadwe ma wuti ase ni se sawadwene amen shababi adachi ufiri na okra abakoro eno ni ade titru se me wiase ajapade anyina sisi don to talk na se me kra firi me nsa na me wuna ma nya urade dia mabragu amen nti so bia wu na akọhwa ayawdache okona siasa asoma siawu na obi suwa osu ne dache de wawu na wosu no wante ayawdache beba cha wante masie yes enti ma disra de a mesre ni panyina ne che hwe enkum ni panhwehwe sika amen enyi sika drone si daida teniye ebi o ya amro abajai one day sure you die ebi o ya scammer mitufo the other bra panyina one day sure you die eba tori ase sempa ebi o ya prostitute mitufo da ko po bewu da ko pa mama na aba ho dam no ye de ani kosia na baba abehwe obi antam nkone da mu bio sa waso da ye kura huwa obakwa akoka kire no sofo ti asem ni ye itufo sasa ye brei afutu ayire o owo ho amen me trasa sese me hwe sofo adifo sampakafo a awu fra asaso we so a ama me hwe makwan yi ha tia me tuoi ebi kura na ma wie ye ya kira minim me na aka minim bo so me dodo a woma ni mu entime totomo akwan yi mani ni sani padua we so efrisa ayiro so paso a ebe wura asase mu aporo Sika FM 89.5. what you say ni padua we so ni mfaso me nyame o o kra no tieniye to se me trasa asase we so na me de be hotu sani padua di hwamo yi ha aso a na me bregu onipa e ba cha what you say entimi tu ababa wafo hwe wakwan yi jemeso amen mantia mo wi nsa ahona mami tie wo ahona makoma akoduro kwasempa why waju some de nsa be hye ni padua na mama ni age mfaso bi ani so de oni mama ni padua bia no ni padua ne ba ka cho say you are fool obedi watem wonder pa ni padua ne ba ka cho say you are complete fool obedi watem eba twati ase kwasem mama yan hwehwe okra no gima bere amen yan hwehwe ne to bere amen eno ni nyansa amen
jeme so amen mesi dai mini pa bia na dam o ba man hwehwe ba bia okra no so dabi me de ne beto enye nyansa mako school mabo degree and the benefit of the body and the benefit of the soul me want to ma e po ba wo ha ya me di fro ni padua no me mpa bo 1005 me wo set akese me ba to what ase coach wa hodo kente me wo dan ma ni anya benefit ma okra ti asem ni ye ade a okra na hwehwe aye awurade asem ade a okra na hwehwe ebe so obenya nyonkofa obetimi one wonkonkuru betimi anya nyonkofa amen ade a okra na hwehwe ane se dachi babi ofri ya obaye no obetimi asaye de na oni pa woni mu nyansa na dwene we ho akwasi adwene ma honam nso nyansa na dwene ma okra ti asem ni nipa bawu jeme so amen John yankin ka Bible Hiob chapter 12 Hiob 12:10 men from free ho Hiob chapter 12 verse 10 Job chapter 12 verse 10 ambassador men sam na tasefo biara krawo nipa bia wo sase so no o krawo nyamensam ne adasama nyina honhom honhom wo nyamensam o tieni ye men sam na tasefo biara krawo ade ba ko ayeme nwanwa ani se metimi asetam se tena makwa ade ati amakwa by the time I will carry the free moon time I will carry no and the free moon da ti asem ni ye enti tracia na ma dwene na ma busa mo so the nipa na mu yasi enti ya dwene asemo Genesis amen Job 16:22 and Job 14:7 Job 16:22 Job 16 was na enfia wa no bedu na makokwan bi amele nsa na memma nti asem no enfia nyame asam wa no won kasa wonnim wo mfie dabi mene try minimum fedudu amanya o Genesis amen ade ti ade asase atimfiri nsuo ni enfie ni firi so ani kakra bare sabi enipa ya nyine nkochese nyame di mfie ni bi aka ho FM 89.5 ya tie firi so yan fa nka ho kusie tu bon a onwia nwia ni nkodanim ojugu ba chire so ade ase watem mfie na firi so nti se si aye bia wo 47 years woni mfie dodo aka wanim yani ade adwene busa mfie aduoso muzani ya kano yani mfie wa haduo no yani ani ade adwene bu e ba chawati ase e da na obi wo mfie wa haduo no yeso mfie ye wo mfie wa haduo no no bi nya 35 wo wuye mfie na anso e ba chawati ase ye nyame dia ma no sa o ma obi 969 and one will be 20 years said one nyame pe obi na 950 and so no be so one man 12 years said ya three one nyame ani so obi obi na 72 no obi so nya 120 said you pe me ba to ade ase yes enti untimi nkasa nyame di mfie ni bi ato so no dia haye famede mau wakasa bi quotation was say Job 16:20 was na enfia wa no bedu enfia wa no ebedu na makokwan amele nsa na memma what you say enfia wa no ebedu na makokwan a mensa mabio aya dia da ho betumani ntidabia me katre politicians MPs fraud bearers so omon trust aho ya omon fa wo masem no anton chen no omon nyini ni paadwene omon fa book sem no nto na ya nyini ni paadwene I am not against them
but me person draw my attention. Obi o na te parliament ho no. O ya no be shooting in so up the position no. What in position so up the position e be kura wo enka 3 days ubeko. Kasewidi. Ko jo ba we du koy. Yan shadio. Obi anso da asa liu mama nso beko. What you say? The chances is here. Na na nwawa. But mpanimfo na nyere ho. Obetimi woni adeda no. Na o ma acha ho asia no. Obi dia aka na wotwe. Aka obi nso dia bosome. Obi nso ka bayam no. Na ohwe na nim no osu. Na nyame tesoro no ohwe no no sere because mfie ode ama no. Ebedu. What you say? Ntimi to obi afo. Se wonkwa eni wonsamo na wodi aye de ope e wono wurade nsam enti adwense kra ho hia teme so amen so ba hwe ba bia okra ba kro e so important amen bitu anyansa fofo kro no bo bebrebe no da ko be ja ho obi bo kro no wu kro no obo kro no ye kra wieo ana manfo pamo no no nim se na wie ya ba wodi ase yami yini nsa yakumu no na wie yaba obi suru wakam wa frakaso akoba bi ana ka ne koku no aso ba bia onipa bia ani ba bia wa wie yaba de yaba ebaba ntimpon kwaje nshada ye nyansafo amen hwese obi awu we atafu ha ya obi awu ana manfo kosie no wo ye fitani ana omade ne kon wan ye no omu twi soroku na ye woni sa awurade kan konya accident kan na free dem no enya accident ama wo mo da so twi momomanu ye nsa wu kan ho akobe so akofofu wo ye we wo do twi ambulance ni bi ana ode kan no kopim wo wui o say ya ni city wakondi anum ya pem furu na to kanum ya wono de koso no so wie yaba ti asem ni ye enti afutu am de mani pani se o wa wie ye jeme so amen na me book me be so question say wie no ba ko say o ko ya de ho ana ko be nsamo ti ye ti bi tu ni pa nyina afo wa mo de mo wa jonjo eliminate ni free machine ni ade no aye che won ye ma wo kra wo wonam ni de na ni je ho wonam no ani je ho because wonam ni tan okra no we wa cha odi ase wonam ni je ho ade bia wonam ni pa no okra ni tan yes ndi afutu na me de ma wo emfi wa no bedu na ba kokwa won sa ma bio enti de obra pa ya anu tie tu fo wo se won fa no wo be lost wo be jawo Michael Jackson ajare dia ho minimum dia wasesa Michael Jackson ajare dia ho and anu ya na mtesa Rahabonki ai Evangelist Rahabonki ono so ko SethEkow ba to ade ase se ya to da bi asema me kan no nti so pia bontia o so sho hu ye wo ko wura fia no ataki stock in your life o check wa brabom no hwe no wa husa abontia me pia ya no ade woni na me nipa dua koya ya se me wo mu a me nkwaje bebo me atwa no abum kotodwe no asra bon fache amen no wa nu ho no se urade hu me mobo always take stock is so important ti asabri munya abosonsom na bosoma mo okra amen ti asabri munya do for okro ade mu ba komusuom afutu na me de ma anya duro amfanya nyam djuma da amen anya emwa we abosomfo sakra amen jeme so amen Job Job 14 verse number 7 no to 10 na men shade na diampo ni daso ho man se utwa be fefe yan shade o
obe kasem bi atiawo wasi dua woni daso so wutwa be fefe onso nipa bonafo ni ani daso ani daso mo tinini efese no de atia mo basa area bai asori but ani daso ni wama de boye ni what you say o de boye ni ni awo ni wom efese so wudi a obi antimi mwa se se etiasi ani ebetimi aka bibia tro se sakra woni se aka bone a bebre de kogina awudie adwamamo korano ansanom ahona tajina but atro ne kokobone yanka ho asem nsekuro proudness nipa wa ya hantai nipa wa ya dwa nipa wa muade what you say simpidu ya nipa ti asem ni yan shaho de kan nas wa yin sagu kristo nipa enso nipa no kasa no atrofo na no trote nkuruma ti asem ni ye ni tofo enye ni brifo oni brifo bia no oni nkwaje o oni brifo ni nkwaje nti owo ho osi bia odi twani pampoa Anidaso man se wutwa be fefe osi dia woni daso bara me buso se wu ya ba sa sori ada ya subaba no obeka akra eko ni Jerusalem na ho ana that is a question and konso osi dia si kwayem o woni daso se wutwa e be fefe daso kai no bare mo no o ta se ni hit ntire dotie mu a enso henti ofefe no yima se dia wate yima se dia wate obere ma de owu ana obia ho owi a se bere ma de owu a no obia ho ni paje ni paje mu a o hirbiu oni hini o ta se na shanka otunini jeme so amen atina for de yemuo yada e no de atremo banyane ye free yanam amen sare wakano Thessalonica chapter 4 sare wakano enti yewo di menkane sa yewo ye na yemu Anidaso sa yewo so paso ye da ye be sori amen jeme so amen woni sa yewo dua bi ho a anu abu ni hini ni tuna hini ni bi aka fom oba ma na sa fifi o trenini yele ya wo ho ye hini ni Christ ye hini ni nyame enteni la se sheya no anani kakapampai amu pon wari ya baba ti asemani ye waso barema de owu anu obia ho ni pajama no wa hibio me transisisia na mania me wira ho ha wo fa bantima wo fa krofrom enkran choko letabia kwashi no wa Medina what you say wo fa ye fa say we monkika benka ho adanta na fa de akeka ka ho a abede ma ane la pass no mo a ye wo fio babre ho a yes si wona si ye nyina wu what you say wona si dan nyina ye wu edan si cross from here wo ko na dan esuru nyina afu wira he da tu kana ko bu sha se fie wura no wo obi so fu wo ya che da what you say mbusa se na efe wura na wu na de odi ade wo so no so wu na se na dan no se ara so fu pe bia han na me se da bi wura na fu osoro so o so fu ne ma no ne na abusuafo na twe ho man so nto obi amfa ho ene si ho afa mi wura ho adia ni baba ko pasem fifre abusua moa no ne ma no so ampa no ono nko na sem fifre anso se asoro nyina fu wura papai what you say enti me to bia fo se shisha okra amen ata metako bo ho metako bo ho misadaka yas ehona ne fie wo ehona o si ni kuro me ho o si fie ma na ma me trem if you go there you catch yourself ha and you see papa na about to shock I don't know what's any power nam you are now how sha you reject Christ nyamenu a also nyano na unya nko no or reject him what you say a koyo ni pa
faso posika sese e very dangerous. What I say? Say the man no kro no be ku enye sika atoka atremo sidan mo bia wo say yes ekwa we na sidan no obeye wie no no so awu wa kohye tasemri into Job nsawakano Job chapter 7 verses 1 down to 7 kai ho nyina na me hwana enye akudie de homo de sani asase so wo se akudie de homo de sani aya akudie what I say yako asuma senya karena awasame so nya biem ayako obi gira so ko change to change boot to boot sorry I say was anya akudie de sani asase we so not say opani ena ni bao ni nanu te so obi a wakoje pa se oji afuo mu pa uno nwe ya wo ho kwan so kwafuo nu so I say but so you do we na fuo wura be hwafuo no na ka se mo wa ya de no tua o ka wia uni ko bia so wura fo mo bio so I say you do we na fuo wura tua o ka asa so wo no nwe wo be hwa na do no so na nye ho otimi pamo was no to so pani anda se akwa pri minu hono jeme so amen se akwa pri o minu hono ne so pani hwe na paade ani so pani odo wi o hwe na paade yakwan sare na mama media me jira hali me o pani me ya adwuma ni nyira wi a me kwa kopoma katua akatua no de mama sase so amwa me twari ase o kra bibi tire Peter se na di akire no ada ne papa baba no ya adwuma ni nyira nsaba ka katua that's right tasemri enti ayi so paswa we adwuma we kodu baby abefri ha jeme so amen tasemri mitufo ababawa asase anya wo dia anya last year or last 2 years emo ba ko na me tese na fie kobi asante man nyina amaame oko omode ne pass mira obedi akonya no ato wa omode ne old picture so to no hunu difference. What you say? Mama ko onsan twanda bi masant mama habio. Ono to for dressing in komo. What you say? O ma se mi ada kase wa so ya da yen so bia no mo boa. E ono ko ti no de so ye. Kase mi. Asa ba na me kan o. It is a minute on. I want to think for myself. Me dwele me ho. Me bu so no sese me mu ni to a. Me ya hwan dia. Into me show me life. Some practicing holy life. My life about challenge. I was saying show Rabia Quine. Then I do so. Just say amen. I feel could be called. What I say, material who crash it. They say, and very far back who crash it. Munato. Martinez. So I just say, yeah. I dear back up on him. And for me, yes, to Chris Abba. Say, Yoshua, you die. Hebrews chapter 9:27. Osi adamu woni pa biara so be wu. Owu na ti adamu baba. Fatamu woni to oni enka owu na asem. Deme so amen. Me nda bai ye be sie bi. Ye be kwa koye selection woji. What you say? Ye be ko Ebeneza motre akoye selection. Kafuji ohonso selection be si wo. E bi be si ani wa hospital ho. So what you say? Maybe so SethEkow. What you say? Me wa me na American. So what you say? Ebi be so be be kwa selections. Ebi so de afuru be flex tiri di aba. Ti asem ni. Kumasi ba buje, Ghana ba buje. E kam ya asem kuro, yanya ye wo menuru be 50. Enkura sinyira ya ba di da furu. Na jimi ya wo ni say, obi na oda ho no, wonu ni Yesu no bete yan yan nsuya ho. The only one that on the man for soon near rain suffer home. Na mamu anu so jimi. E funu ba no mo jamaiba. So dia se kokotako. E ho so na busuafo bokro no. Wo ye menua wo bokro no wa kire. Je kwato wo bra no ate so. The real officer obi na wo no de onko bi.
what you say Munkodi years ago, no attend a share, no dear share, no James I show of fear, Robin, and years now. The only one call here also, they would add, and also the polythene bag I said to do for him. What you say? What James and I'm not the Hashem. What Jim Cradocro, not the Hashem, no, I did Jollof, not the Hashem. No, I just drink, no, me to be a polythene. You share more to coconut Fanta, near the one. Kawada was a medical free Jim Namano. FM 89.5. What you say? About Jaco say, Agina Tabu. When you do one way or that one or compared to any other good free Jim, no one and none will be. It be so by no. So, what you say? Fine. Mamma, I are calling Mamma, we are calling you. And also a year, I say, we do your man, was young coffee. Or conduce canoe of fear, like I trust on a book, was here. What do I done is a whoa. What Jessica good bottom? The real fish one should be. Oh, what I say? You need to sit down and think. All the ministers are shuffle. Mommy and Maria Hosso. Somebody you are for Penny Peter. Outside Jesus Christ is Peter. Oh wait. What I say? No, German Susan told force one when you can perform so many wonders, but one day you die. But I tell you, yes, obitiate, obetime a command ma be tuaso. But one day you die. Na see Jesus, one anya no fira hufo bi na say. Yes. Oh yeah. Ana bia. Tabita wati globem. Tabita kum no asore. No abade nam no ababo bra. E bra saso ye wasam. Obi anya ne bio. Adi na edi akire. But I tell you, yes, Lazarus. Your friend said Job, your friend Lazarus. Lazarus. You do not know what name our proyano. Matemiano. Yes, to contain a muda also from what's or about. About two party, my fallacy for Buffy, so Bessa Kuno. Yes. One Kuno, one sat last year's I had the the book of news that Daniel walk at them. As such, I just had the fear but one. FM 89.5. If I say come with it, so. And to realize and find your man Yagro. You need to change. You need to take Jesus Christ as some parameter. You find your man Yagro. To be all your shuffle, you can perform so many wonders. Let me ama obi an fra hono atwe at once. Let me catch your bass and the fra pega. Na wanyema ano no. Let me at your gufam. I have the family na bate. But one day you die. Rather than me catch me poor or sayare, send hanky. I can't be our yaria. Then what on the family and yate poor way. Oh. All the performance in Paul like Kumasiha, Obiba Jidi, so from Wako. People know him, so Papa is very straight, very powerful. What you say? One day, packet me Bonnie Tarika, and Wui. Only one go, come Papa Tarika, and Wui. The one day, me catch no beer. I will up at the draw. A drone and castle, no other car rejecto. So for Baku, Kumasiha, when you was in a papa. Another car was another papa, one man from Oshima, Oshim. Was a papa, Oshim, Salo Kano. What I say? Was a papa who could draw a man of boy. Some Makuma could say you. Say, and the papa, that's 120 years. And what the whole pro. Which mean with a few. What pro da faku, what pro, and more. And so we, the problem in your friend and was a bonneco. Oh, say, I didn't sit here. And to a couple of Badaka. I know the idea teach you to cut on to say Calaban for him. And your kid for him to teach you and no money to tell me. Nobody had gross position almost out of my time to Adakam. I know some warning in a goon. I know who bomb question and force. There are some of you, one parallel in a question from. So about sorry, many can't have a translator. Who said I didn't sit here? And there's a so
me katre ni pa me di chebi ya ha say enti bomodin se free na di ko ba hwe nyame Job ayasam here Job what say Job 14 no what yam for 14 in count Job 14 verse 14 Job 14 o se onipa wo obetena se bio obusa question obisa ana we ya no kwatena ha no we no de bae obusa question Job say na so onipa wo obetena se bio enka makodie na nyina metwa akosi se mesachira beba enka makodie na obedina sase so ko ba Kusa ne sachira beba. Kusa ne sachira beba. Ka be frɛ na me so magye wo so. Nka be frɛ na sama do wagye so. Enka woni begina wo nsa ne adwuma no. What ase? Enka ne nsa ne adwuma ne kokko na wɔyɛ 300 acres na wo doye. Wagya won ko. Ɛne na brosa na wo si wo yi ahodwo da ban. Abrosa na wo si ye no. Kana ni begina. Sempa. What ase no wa trollete ana wa telephone. Ade abramo se abrosa na me sa ba fama ade because mani gira me nsa no adwuma monhweye mum obi anim ade mum obi anim ade aka me 3 weeks na maba jeme so amen we be gira won nsa no adwuma kana ni ba gira ni nsa no adwuma so afre de o kan manam o wi am se afre de ba bia de me koto no ya kan manam we say anamon hia 89.5 o say afre de ya kan kai manamo ya kan na so mra to no de se kotoku amra to boni am di ya no ese fo urade afa no titire me boni am de se botom japomu da no hwe gu ho o se fo de la kan manamo bodi am tutu manamo ko nyina se de nyame kan kai ni nyina boni am di ya bia anso anyira o fa no de ahwe botom what ya say wakawa namo nti me gira hai na me ni mistakes ana ma dodo me ba wi asebatuo ana ba bia me to koye bia dia me koye bia nso onim e ba fa dia ase bia no wa betu escape no o se fa dia wakawa namo jeme so amen to so kai o se na ampara bepo impohwi ase yira tiniye o se bepo ahwi ase yira na bota so twifiri na afa o se ni wasa aka no botansu tufiri nafa osro de sene da so nso o mane yira o tintim no so e ba de sene ni da so da ti meye we ade we meye we me ba we be sia ana makro je me so amen mat studio some fact South Africa you kura e hodwo me pese me kosi me mansion na me manyina etuko amen ofana edan we ya de ba ma hotel ofasa yɛde bɛyɛ hotel na wokɔ akuduku mama wahwɛ so mefie na wahodwo no mede bɛkyɛ wo ne wo sister hwɛ na wo deɛ w'ani ɛden no yɛyɛ kɔ South Africa hwɛ watotene bibia wɔte Ghana ɛso awurade bɛtwitwa ne tiri mu pom ɔbɛma ne tiri mu pa yɛ nkwaseasɛm o ɔbadwe ma me serɛ hwehwɛ awurade gyeme so amen enti megyina ha yi menyina America ho mejure heaven amen menyina Italy ho mejure heaven amen meta ka kire ma wa buro kire se so betre ho ne wonya nyam so de ya berefie aya so be police no kira banya nkwa oje me so amepe amen alo pay me se ojo to aso kan few minutes osro de sene ani da so nso ma na yira o da sene ani da so ma na yira o tintim no so ma ni twam ko o se openpem so ama ni twam na wasakire nim no asumre ko na wasakire na nim no wa ma ne ko ne manya ni monyama wonim wasesane ma awo wo no wo eja ho so mo nya ni monyama wonim obra wona senso a o hu ma won ono ara ne honam ya nko na wote me da se me pasai obi a wotie mi bia no onti no onti ase yi oje be so amepe amen kakrabi na Yesu Kristo ba owu wo ho me kam wate otu me ne batene ye pedjo ye nyina abekọ ye tiase na wonwa kwase wu one day o hwem ye hume original bonanza wai yes oh papa no wako jeme so amen e be to bibi anya ya de da yanim you can't escape it o jani a anyeye de ba ko yunyane jeme so amen o de ba ko em se konadu na
nipa ne say but modern show be corrections uni nyamentam amen before sana abawu ala ya dai woo ti asem ni etwaso sese uni nyamentam etwaso ma sunje ba uni nyamentam na so firi mu fura onya ba bi pa ko hake encho me de manusi na mafutia me de ma on say efrinda akrohwa kwa yi jo wasankafo ba krasembi wasankafo 9 verse 10 Ecclesiastes chapter 9 verse number 10 wasi bibiara won sabeka sa wo beye no fa hoden ye na adwuma ne adwene eni nimdie ne nyansa eni asama do a wore ko bibiara won sabeka sa wo ye na tiasefo sasu we so hoden yo se nyamdwuma na wo ya fa hoden yo na adwuma ne adwene what is it fa hoden yo enti obi se osofu ya adwo home masa minim baby am fire o tasemri wase fa hoden ye na djuma ni adwene ni nimdie ni nyansa ni asama do a wo kro no ontimi matera waden koyede o je so amen na be kasembi o me betimi ebu Ghana man no o nyina wu anyansa fo pa nyansa hyefom Oma aka ye ntebe akranche fo kuku dam hyefom be ba chawa ase ti asemri te me treasure mani da so nyina ni Kristo jo osanka 4:12:7 na yempon osanka 4:12:7 na dotia sane kwa asasem sede etie kane no hawo masane ko nyankopon wode ma ye yes ohudie osankafo na ase na ya ohudie adem bia ya ohudie de ya bala sase su nyina ayakwa aya de jenjai na mafuti amede na ni pa nyina ni masema wiye ye ni osankafo 12 verse 9 wase asem na wiye ni nyankopon suro asem ni nyina wiye ya ni se suro awrado nyankopon de dine mara nsem so ansema ya katro no fono Jame so amen na yani ni ban yare asede na ni yo nyina no na ko parba tim na so papo bonio bebu ho atan o se ya de ni sidia jo mesira mo abusuafo mo tie me sika afam bepaya ya ni ye preach nyina no se wo betia se me na abasakra na nkwaje wo benya amen jame so amen ha men for so men kasa tinchira brama sore na mi ne yame ba so be transfer for safu mu nso de ne ajai ya wadifo ya abai wo be do wo ma chi no de be ko bu nsam jem ko so ni asempa ba ma wo kra nyankwa amen